Rus hapishanesinden tezden azat etilmesine beklediler ama şimdi cenazesini kılalar. Bir binge yakın insan işgal etilgen Kırım'da Ahmetjit'nin Stroganovka kasabasına Kırım Tatar siyasi mabüsü Cemil Gafarov'nin sağlıklaşmak için toplaştı. Allah'ın buyurgan temelinin yüksek çokkısında, ucunda, başında bulayık deyip 60 yaşındaki siyasi mabüsünün vefatı haberi keçken cuma keldi. Rus işgalcileri ağır hasta Kırım Tatarına tıbbi yardım vermege red etkenleri sebebinden öldürdü. Yaşına, sakatlığına ve böbrek hastalığı olganına bakmadan işgalciler Cemil Gafarov'a 13 yıl hapis cezası bergen edi. Нам пытаются, я не знаю, как правильно выразить, научить, что ли, через свои какие-то институции в роли тумка нашей религии, как нам нужно жить, как нам нужно соблюдать свою религию и так далее. И те неугодные или те, которые не соглашаются с этим, вот становятся такими, их хотят сделать такими преступниками, обвинив в терроризме или там в других каких-то преступлениях, которые не совершали. Поэтому вот народ сегодня здесь собрался для того, чтобы выразить поддержку его семье, проводить его в последний путь, прочитать молитву и очередной раз выразить свое несогласие с тем, что происходит, тот беспредел, который в отношении нашего народа. Cemil Gafarov'ның ölümü halkını kaygıga daldırdı. O Rus hapishanelerinde vefat etken birinci siyasi mabüstür. Он сам был примером для нас. Я горжусь то, что этого человека я знал. И, конечно, я не мог остаться в стороне. Пришел там, поддержал его. И сейчас здесь тоже вот последний путь его хотим сопроводить. Пусть Аллах будет доволен всеми, кто поддерживает, кто не безразличен. Yüzlerce Kırım Tatarı Cemil Gafarov'ны desteklemek için uzun yollar geçip mahkemege keliyediler. Şimdi ise arkadaşları, akrabaları, komşuları ve yüzlerce mabüsünü gıyabi şekilde tanıgan insan onu sonki yolga uzgara. Эмиль Курбединовның айтқанына көре, сонки күніне қадар Cemil Gafarov озны яда дигер Kırım татарларны қараламаға ред етеді. O sadece adaletlikке çağırıp Rus işgalcilerinin yalanlarına dikkat celp etеді. Bunun için işgalciler ona tıbbi yardım vermeyip ölümge sürükledi. Gafarov'ның özü bile berilgen cezasını idam dep adlandırdı. Çünkü o kadar hastalıklarının tıbbi yardım olmayıp çok fazla dayanmaz edi. İşgalciler bunu anlaydılar. Ama Kurbidinovның degenine göre muhakkak bu cinayet için mesuliyetке çekilecektirler. Пусть никто не думает, что вся его борьба и борьба всего народа, который сегодня находится в неволе, прошла зря. Пусть никто не думает, что он уйдет от справедливого возмездия и справедливого наказания за то, что делал над стариками, над теми, кто сегодня находится в тюрьмах. Вот обязательно каждый ответит и за то, что убили Джемиляга, и за то, что творят такое беззаконие над невинными людьми. 2019 senesi Kutlevi Tintuv'den sonra Cemil Gafarov hapishanede 4 yıl geçirdi. İnfarkt oldu. Yürek ve böbrek hastalıkları da mevcut edi. Advokatlar ve akrabaları haftalarca mabusның vaziyeti ağır olganını ve tezden tıbbi yardım gerek olganı akta bağıra ediler. Ama Cemil Gafarov'a yardım kelmedi. Ne yazık ki Cemil Gafarov ağır hastalıkları olgan yekene siyasi mabüzde geldir. Ukrayna endiden Birleşken Milletler Teşkilatında Rusya tarafından kanunsuz tutulgan ve siyasi mabusның cinayeti gerçekleştirilgeniyle bağlı dinlevler geçirilmesi teşebbüsünde bulundu. Rus işgalcileri bu gayıplarga bakmadan Donetsk ve Lugansk vilayetlerini işgal etmek niyetlerinden vazgeçmeyi Ukrayna baştabında bildirgenlerine göre olar cebenin bütün noktalarında Ukrayna kuvvetlerinin zayıf tarafını hıdıra. Düşman hücumları Kupiansk, Liman, Bakhmut yönelişlerinde toxtamay. İşgalciler bu istikametlerdeki çatışmalarga büyük miktarda asker, paralı asker ve tecizat kızganmayıp yollay. Şarkı, Şimali ve Cenubi taraflardan baskı gerçekleştire 1 metr bile ilerleme Rus işgalcileri için büyük gayıplar getiriyor. Gayıplarını gizlemek için işgalciler asker cesetlerini yok etmek maksadıyla işgal etilgen topraklarga, hususan Kırım'a alıp keteler.
Зокрема, в районі населеного пункту Краснозорька Сімферопольського району, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількості до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються. Ақяр Сакинаны Санки Украин радикаль группасыны тізгенінде қабатладылар. Оның евіне ФСБ хадимлері басып кірді, ве чекмежелерінде арамалар yapmağa başladı. Нәтижеде екі телефон, планшет ве ислам эсаслары китабыны таптылар. Ишгалчыларының фікірінше бұл терроризм үшін етерлі делиллердір. Бұнен бер олар 20 yaşındaki Ақяр Сакинның Санки идаре еткен телеграм группасында көстерді. Анда мавы сары ресімлер, Ақяр харитасы ве координатлары мевжуд. Мирақлысы шундаки группа da sadece 100 takipçi var. Yani bu grupni FSB'nin o'zi tuzgani ehtimoli gayet buyuktur. Bundan beraber Rus kuvvetçilerinin aytganına ko'ra Sanki Dersin kechkensine 20 yaşındaki oğlan Rus işgalci askerlerine gumanitar yardım toplangan merkezini yakmağa istegen. Bunun için ona 15 yıl hapis cezası vermege isteyler. Qırım Tatar Milli Meclisi Ukrayna hükümetini Qırımның koy ve kasabalarına haqiqiy isimlerini qaytarmağa çağırdı. Olar Qırım Tatar Resurs Merkezinden beraber Ukrayna baş nazirligine müracaat etip, Rus kolonizatorları ketirgen yanı toponimlerinin silinmesi kerek olganını qayd ettiler. Malum olgаны gibi Rus işgalcileri Qırım Tatarlarının Yarımadadan izini 18. asırda gerçekleşken birinci işgalden sonra silmege başladı. Bundan son bu siyasetini Sovet devleti Qırım Tatarlarının sürgünlüğünden sonra devam ettirdi. Qırım Tatar halkını yok etmek niyetlerinden sonra içki, Xutlaq, Aysires ve diğer tarihi isimler Sovetskaya, Gvardeyskaya ve başka olur olmaz isimlerge değiştirildi. Ми ж розуміємо, що назви населених пунктів, вони пов'язані з легендами, пов'язані з історією, пов'язані з культурою, пов'язані з мовою корінних народів. Тобто, таким чином Росія намагалася зробити все, щоб викорінити корінні народи, а потім продемонструвати, що вони мають відношення до Криму. Adliyeciler Ukrayna gayridan tıklanuf Nazir Muavinne Suv Hocalığı Komitetine ve birçok diğer devlet organlarına müracaat ettiler. Qırım Tatar Milli Meclisi'nde tezden gerekli karar kabul etilmesi ve Kırım'ın haqiqiy toponimlerinin qaytarılmasını bekleyler. Hususan bu gibi karar hakkında kabul etilgen Tamır Halklar Kanununda bile yazılgan. Kırım'ın şehirlere, koylara, kasabalarına, dağlarına, kayalarına, ozenlerine gerçek isimlerinin qaytarılması adaletinin tıklanılması demektir. Bunun beraber bu Kırım'ın hakikaten işgalden kurtarılmasına bir yoldur dep qayd ете Milli Meclis Reisi Rifat Чубаров. Ну, можна без назв фізично, не фізично, а фактично відновити державний суверенітет України над Кримом. І ми повертаємося в звільнений Крим, де знову ці совєтські, первомайські, гвардійські і все таке інше. Тобто ми, повернувши фактично Крим, ми не повертаємо Крим за його духом. І от тому тут абсолютно правильна назва цієї акції, що ми маємо повернути Крим за сутністю. Це дуже важливо. Qırım Tatar Resurs Merkezinde erkesini isimlerini qaytarmak, Kırım'ını qaytarmak kampaniyasına koşulmağa çağıralar. Böylece insanlar adaletinin tıklanılmasına isse koşacak ve Rus imperialistik efsanelerinin yok edilmesine yardımcı olacaktır.